just greet you and just hug you and just kiss on your cheek and say, welcome, my son. Amen. Ia le tua, amen. Mele mana ia tonu ngata tau. Ele o le fali. Le kalesia le tua o ema. You bring Christ this morning and I am blessed because of Jesus that is in you. Amen. Liu tatana yo tafa mai fai, I am so blessed that you brought Jesus this morning to the house. Ia le tua, amen. I am so relaxed spiritually. After a busy last 3 weeks, I've been wanting to relax before the Lord. And this morning, I just sat there and I just soaked myself with the Holy Spirit of God. It's like God is saying to me, be still and know that I am God. Amen. Sometimes, kaunga epistio kaunga relaxi no mole kua o ame ke pole ai uia nga mo me pole relaxi no mole tua. Sometimes you have too much worries that ta wile tua. Pastor Sepi is right this morning. Sometimes you have to sit down and just be grateful. Just be grateful. Spend some time in front of the presence and say, Lord, thank you so much. And count your blessings, because your blessing is so much than your fafikau. Be grateful to God this morning. Amen. Ia ai sui tonu ina fo le matol niu ni tai pe fanga tonu le malamba. Mo lava no fatulo wat. I pa ia fale tua ma pa ia fale atu la ngai Faitau le afio sua e au lolo. Le fo ia sur sunga fa pe ngainga. O se wo fa pele fo ia te matou, ia te maua. I stand on the shoulders of giants. I am a latecomer to the church, but I stand on the shoulders of giants. Ia maulunga tatou ECCLESIA, tui sunga I papengai ngalangolango e lenga teilea o to ina e mese o ti akono ma o to kaltua. Tai nane le pa ia lasi o tatou ECCLESIA, pi ia le tua. Tai mailo o tau soifua e mese fo ia se ola vai nei tai o tatou wheloa I whako I le inga I le tua. O pa ia o sama o Faitau o le aleo o a ia ispantalanga. Ngai Faitau Samoa, o umana tam mana o pa ia, amen. E tatou o mai ia pa ia na ave e le inga nei tai au. Tatou te ai nei tai au, tatou mafuta nei tai au, amen. Ia le tua nei tai au. I stand on the shoulders of giants. Le aise si o tātou, te le moi Samoa, e te ala I fo, ta talo lo ta mama lo tina ia te oe. Ta talo e te whalongo atu lo I afu le te talo, ia e whamuia I lau tama. Amen. I stand on the giants and you stand on the dreams and the shoulders of giants, oh matua. You are the dream of your family. You are their dream. I stand on the giants of dream of giants. Sunga ya sepi mar sunga ya soy. Levan mato mafu tambain mato pa marpaula in the 1980. But onei usoman nei to fine. Vela ua se fa malosi ate mato au tala wo mato volanga I le tua se yo o lava na mato fai po mato wo mai le nisi. Te mana tua le street, all right street. Te sao se Ioi. Nā mātou te o ai all right street. Mātou te o e tau putu. Tai o mātou o langa I le paipo stadia sepi. Amen. So he has invested a lot of things in our life. Aviliamu whape foi, ia ukuso, wa whape nan whailangi tātou tanoa ni tai au. So we stand on I stand on the giants of dreams. I am the dream. Amen. And we have to continue the dream. Amen. The vision and mission of Magele. Amen. Nechaya moli atu fatai the sunga ya sepi. Alpatua ya toen nechaya. They are good friends. They are mom and dads to us. Le sister unga tawai.
I respect them. I respect them. Amen. When I say they have a lot to do with me, I am here because of people like Sepi and Soy and the many other giants of the kingdom of God. In fact, a lot of them encouraged me when I was serving in another church. They said, but I thank God I am here this morning to share with you. Share testimony. Oh, good. Amen. Share for the few be here. Amen. Be grateful for the people who brought you here. Be grateful for that person. Amen. Because if you're not grateful, amen. Grace only comes when you are grateful for what the Lord has done for me. I don't deserve anything. I don't deserve. All I deserve is death because of my sin. Amen. That's all I deserve. I bet Ioane. On their love for ECCLESIASTES, their love for their Tusi. For you know, Bow le Failauga Tanga. You know, what I will do a woman retire. I pay now the tattoo that no, amen. Be a lady, you Tangatana, you tough my fire or Tangatamanwea. Love Amalos in the tile. Yet you earn the tile. Be faithful to your service in God. Amen. Be faithful in your service with God. Always remember, be faithful to God in your service. Faitau mo tatou tusi mo mua Peteru lom tau pe wharon whai pe sfulu sumatasi. Mo Peteru lom tau pe whai pe sfulu tau sumatasi. Ya lela faitau whapalang yat. Each of you should use whatever gift you have received to save others as faithful stewards of God's grace in various gifts, in various forms. If anyone speaks, they shall do as one who speaks the very word of God. If anyone serve, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and power forever and ever. Ia tasi mau au no le tasi le lava mea. E pe o na mau e ia o le mea alofa, e pe au na pule le leia le alofa tu noa winga ese o le atua. A whai tau tala se tasi, ia tusa ma Afioga le atua. A whai au na se tasi, ia tusa ma le malosi o fo ina mai le atua. Ina ia vi ia le atua i mea umalava, na o Yesu Keriso. Ia te ia le vi inga male mana e whawavau lava. Amen. Amen. Mai le Afioga le atua tatou uma tofu tatou makakoru, tatou gifts. Tofu uma tatou ma le mea alofa. You can't say you don't have gifts. Even gifts of serving. Amen. Even gifts of serving. Po le a pe te alu e salu le fale. Pe te alu e whatalofa I tangata. That's a gift. Amen. File research a lista maloa for my lana tala lesi. Isi au vaenga Cristiano na file lato research. For my lato research. O le first 5 minutes level tangata e uru mai e tono le faitoa. E ti teme na ipe no foi tono lotu peto e le to fielo. Amen. Lona first 5 minutes. 5 minutes. Mai e ti teme na ia tangata. Pe te tau no foi tono le kalesia. Pe le tau no to sau lesia sa so ai. So that's a gift. Amen. Whoever greets people at the front. I came this morning and I feel at home when I walk in. Amen. Because right from when I hop out of my car, I feel like this is my home. And that's a gift. You know, we have gifts. And our gift is we have to serve God with our gifts. Amen. We have a portion of faith.
Lona winga. Mea umana mai te tonu o lau gift. E te auna i le atua. E te whaia mani whatua tua i le atua. O le atua na te tauia o e tusa malau mea lofa wa watu e le atua. Amen. Lona winga se si whaupunga. What is faithfulness? As I said to you, be faithful in your service with God. O le fisili. What is faithfulness? O le aele mea tau o le ola pa maoni po le upu faithfulness po le pa maoni. Sau ma le upu kuriki. Le upu eleni e whapea o le pistos. O lona winga o le trustworthiness, reliability, ma le confidence. Lona winga o le whalango lango pa tuatuaina mautinoa. Amen. Tolu au pa maia o le whalango lango pa tuatuaina ma le mautinoa. That's what it means in Greek. Pistos. P-I-S-T-O-S. Lona winga atu se si whaupunga whapea o le whalango lango. Lona winga. Oe o te tangata e vatu i alava i ate oe le mamafo mea lava i te tau abenga. Mai maua mani ni tai au. Amen. A whalango lango le whaife au i ate oe. E vatu umai whaife au le mamafo i ate oe. Pa moe fo i ate oe a vatu sfato nunga i ate oe. E te alu fo i whai man wha maoni. He doesn't need to be there. Because you are there and he knows that he can trust you that you will be a faithful man. Te leo whaia i ate ia. Alo e whaia i le tua. Amen. So that's what faithfulness is. Reliability. Patuatuaina. Patuatuaina oe. Po whea lawan me te iei, whether it is in your private life, po whea tono te si ainga, po whea po tonu fo e le kalesia. Na te patuatuaina oe. You will never talk bad about you. Amen. Pena fo tono lo ainga. So te mea lava tono le kalesia when you serve someone. Amen. Palango lango tangata na ye toe faithfulness. Palango lango patuatuaina mautinoa. The moment nature reliability. Rely for ye ki oe. He trusts you. He knows that, po whea lava me ke iei. You will always talk good about another person. Le po whai au po ni tai au le waku whakaitainga i kio. Amen. Mea lona non tolu o le mautinoa. O whea lava me ke iei. E ke alofa lava kanka. Ngā pe fo oe malu ko lua. Lango lo ko lua ye ki oe kako umai whai kako kai ko lua. Lango lo ko lua ye ki oe. Ya baku mana mamafa ye ki oe pe o kako kama. Lua. Pa kokoinga oe ki alofa pe ia ke ia. Ke ren whainga kau kala leanga i loko urua. Sa olau kala le pepia oe ni kaya. E mau ki ngoa fo i o loko urua. Po whea me ke anu yen. E ke alofa lava ia ke ia. So that is faithfulness in the nutshell. Ao me kongo ngā ruenga le tua. Whalango lango o whaife au ia ki oe. Whalango lango o lida se ki oe. Pa kokoinga fo i oe. Lako ke mau ki ngoa fo i ke alo wha kingo ngā ruenga wa waku i ke oe ke alo wha. Amen. So be good steward of God's grace in various forms. Longa winga te si whapunga. Kele kua inga winga ki wau vai tongo tinga ngalo o le kua. Na ngā o le kua. Ia vea oe o se kangaka e ke ai whaia. E ke whaia man pa maungi. Kele o le upunga i integrity. Le sau kongo whai upulea. Mai kele o kengi. Sorry o kwa maulano i kou rumpu ni kai au. I interview a lot of people i kou for ma konga winga. And I always ask people, well, of tibia le fa umai, alako kanga apalai ya kukongo le correction. What is integrity to you? What is integrity to you? Akelo, le kongo fa ipu le. But if anyone speak, they shall do as who speaks the very word of God. Ole ki on media. Kusta ai kau kala. E ke alu ai fai. So what I'm looking for when I ask people, what I say is what I'm going to do. E ke le fai mai al media, a ese me koe anu koe fai. Amen. That's what integrity, that's what I'm looking for. Because I say, whainga luenga kongo ole ngā luenga. Mga umia ai, kele le pressure. Amen. Kele le pressure, kele for your skin. If you are a manager, you understand what I mean.
Ke fresh ai ke miuma ke uso ko kai au, you know, it's like everything you have to belong to you. But you always look, when you recruit and select someone, you always look for somebody who has integrity in their heart. Kelo kakai, or might they look for a job? Amen. Kelo kakai mai e fia mga orang wenga. Al kelo kami mai kong orang wenga. Esya kakai ba ayat kami dengan mga orang wenga. Esya kakai sa kong makwa fa pe nga mai ole ami. Pe nga fa kong ore kalesia. Amen. Esya kami sa wala makanga. Oh, thank you Jesus. Pastor, I love you, I love you, I love you. Ele leva, ai falo makanga fai mai leo uloma. Masipungi. Amen. Penga fa kemi ngalongo foi maroko rua. Ke va ai ki kilo pia o mai I see the stars in your eyes. Mai ko lui fa fa kausanga. To le ai sa finia sa we maka mai kongo lo. Fai mana maka FC do ka fa mai ele tau fai ko. Pa mo me le winga lo kala le fa ki. Amen. Integrity. Ke lo mo le tua le ka me le ko I. Ai fai le ko sa kala. Ia I loa fo yonga e anu whakauhua me whaidu mōre tua. So that's faithfulness in the nutshell. Whamarikala rea tua tono tusi a Failauga. Whamaia, ia e whai tete pe a anu I te tono o le whane o Ioane. Ake mō marikusi rako e kua. Whamaia ke whai keke ia upu e whai rea kua. Whamaia e whai ate polo misi rea kua. Ia e mauki ngoa e ke whai aisea langa e pa ia rea kua. Me foi la sa ke ngalua kongo ngalo le kua. You know, you have to watch out for your words. Because what you say is who you are. Amen. So, okay, kako. Are we okay this morning? Amen. I'm thankful thing. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. And God had work for all of you. But in God's kingdom, mga umia, our leaders need faithful men. Amen. Even tono tato ECCLESIA, we are a baby church. We are still growing as an organization. Leko mga umia kay unfaithfully kongo ngalo le kua because it's on the message male mission nga Yesu Kristo tato what the final malaso. It's an urgent mission. Amen. It is so urgent that we need to go and save people for Jesus Christ. It is so urgent that our job is to encourage one another. Amen. But not to put people down, but to encourage them to live for Christ and to live for Him alone. Ano man ni kaya? Liu ka ka ngayon ka fa me are you okay this morning? Man fa ta to lusul ba lu fa ipo lusul mo la ka fa ka ku va nga de fa mai ya. Fa mai ol changat cha fa maoni. Chele me manuia oia. Kau fa ta to lusul ba fa ipo lusul mai. Ol kangat ka fa maoni. Kele me manuia oia. Kelo oi. Le kua amaka me ale kua me la kiki. I always say to people when they come to Christ, I always say to them, when you are saved, amaka me ale kua me la kiki. Ai sawi tu ai fa loinga kang le kua bakut ka mai spunki ya oi. Mai le kua kofu mang ya me makwa mang ya le to. Oh, tastes nice God. Malor kala le kua. Ya la bakut tai por spoon. Taste tala kamare pe makula me oh. You better than that teaspoon God. Amen. Le kua a makanga me fa pe nga malola ya le tai por spoon ga o tai dia. He takes us from glory to glory. He doesn't take us from glory to nothing. You take it step by step when He gives you okay, I have to post Amen. Go for me. So good. Amen. A fe fa maungi ala kala markala Yesu le fa maungi ngai me ki e pule ye me ki. Fa akele mai ele akua na manguia ye ki oi. If you are faithful in small things. Amen. You are faithful in small things mai ele ko mara mai ele ko asu ya mai ko isa na ye. Ko te ka o se e ki pi fa le ko ta mai lo mala ko de asu mai me.
Mai le ko ni pa ingua nga me. Amen. Man kala ka vika ua kau masua la au la wipu. There is a point in your life where you start from a teaspoon, a tablespoon, asu. O mai le ulo. Mai fa ku le ko kau masua se i kau fa ka mai ri le ko se i kau fa a. Se kau fa nga fo ni si me a. Mai mo man ngi kaya. I am talking about faithfulness. Amalo ngabe le ko le ulo. No kala le ko ia wa. Ai mai o fia no loko i launga rue. Maro ke sa rola sa kutonga ka poku de o le ko kin pai pa. E ka ele lo fa toni. Ele ko la so faro mai. E nga pa wala ngo. Ngo no ia mai ki. Ko mo mane vinga lo kala le fakia ngi kaya. The power of faithfulness. Power of faithfulness. I tell you my testimony. They know lo ko rua. Au loko parang. Kelo la ngalwinga. I believe in that 5 minutes. Ke ba ayala the property al lok parang. Kelo asan kan kayo se kulo wan manu le kuwa man upo ko ke autons. De fi parang yo kelo. O ke alu mala solo mala pa ke kaya uma ke pa ke kul fulu tole tele lo ko le kuwa afa lo nga se siru ngor ngi mia le kuwa yo. Ye fa lo nga lo. Amen. Anu tole kuma ko le kuwa la kala mai fai le kuwa. Amen. Awangi e kam fai ki sa ku I so that you can be popular fa manguia le kuwa ke ele ye o I. E ke bawan manguia le ki kilo mai. Ai mai oi. O kuwa o ke manguia. Mai oi ole o tula dia. Manga ye le ki kilo mai. Ai ya kama ispao le kong I le ke ho dingal pula. Me pau e lua ia ka fai. E o ese lo kama ia. Vai la ki kilo mano. Nga po at pe au sipa fa per pula. Wai mo mane winga lo ka le fa kia ngi kaya. Mai oi. Po le an ga luenga ki fai pela ki pe ke ni. Ba ai ale ko e la o o po mano si tongo no fai ngalo. Amen. Awe kam fai fo e catch the attention na kaka. Ngofo e ki kuba yo o le fa ki ku e ko fai fi au mai. Le kua ia lava le peke kakalo fo. Kakalo. Be faithful. I say for mana family kua. Pa maungi ngai me. Ba ko le kua ki pule no winga le winga kala le kua. Fa kuru me ko ia pule la ia le menga. Langa ele faia ka ko le kua ka ko ke mai ka ko ke ka fa lo langa mai ka ko e pule ka ko me ko lo langa ko fa lo ngi la. Amen. Mai ele kua lo langa ke pule pat vai oi. E te penti lunga o lo wha maongi i reto. Now, so are we okay this morning? Are we okay, Pastor, this morning? Amen. Be faithful in God's call. Me for ngai, so te kangaka sa kongo fingalo le kua. Ke ba ai or kanga ka wha maongi, or kanga ngai le kai kainga whai kio. Or kanga le whai le wha maongi, ke ba ai kaini umai, e kau kala ia yongo wha pikau. Or kanga le wha maongi, sa wai ka mi praise God. Pa taifo le tua le tai au bi ia le tua. Ke lo sko ingai kongo Samoa. E sa ke avo ke le nga kupe Samoa sa ke le mau o nga kai. O lo go rua. Sa fa o la inga mo mau grace le tu. Awa blanco fa ia pai postaria la inga. Ke lo kala lo makua. Anga ala nga fa o la inga. O nga la ku grace le sia so no fa lo. E la ku grace o ia la e lo kai ke makua mamao alo nga mafo fa mo le ku. Afia mele kala le alo makua le ia nga sa grace. E ke fa mele kala grace. Me ia o ana de. No wala ia ta talo le tu fa lo fa rif. Ia te o talo le tu le tu. Ia lim fa no pe ai lungo le. O le ngiwe me ia ni popo. Ia no just talo fa tu le tu in the name of Jesus. Name of Jesus. Ia pa u mai popo mai lungo ni pa. Mai la ia le. Umala ia le me ia lo la ia no silo makua. Me nga ia no wala ia le fa pe le tu. Le vale po atoni tu la la tu fo. E fa popo le to uru mai le to mai la lo ni. Amen. Faithfulness. Faithfulness in prayer. Famela tala, famela kala lo makua le finge de famai. E keren ko famai. Ngo fualo nga mafo fom fape. E le lo no nga mafo fo fika pe e se me ali kalo ngi kan kai me pe o mai ngi kan me la ki fape o. Ah. Ele o i fa ka mai fa no lo me fa penga. But because of that,
ngā luai church lea kua. Amen. O le faithfulness o kanga kai lumo lea kua, mga o se lea wala au i lea kua. Are we okay this morning? Okay. Amen. Liu kanga ia o kafa mai fai, o le asu po o le paipanga ka ele ni kaya. Atau whanongo man ni kaya. Mangaya, awhinga ki ka ele mangaya. Ese mangaya o Yesu. Ele ngaka I ele ngale tasty I ki whanongo. Oh God, thank you so much. Vai o, ele o au degree. Ele o ngi au whai longa fo I po ngi kulanga I ke iai. You will never the most poorest man on earth is the man that have money. In my life as an accountant, I study people with money. And I see that the poorest man is the man that is rich with money. I kaere fa unga re po. Oh, nice. Pele mane, pe mane. God, thank you. Amen. Peke ki kilo ko kule I ko lau suruai. No way, man. God, I give you my suruai because I know you are a faithful God. Amen. No way, man. I'm not going to be unfaithful to you, God. Emo man ni kaya. Wala me kaung kako faithful. Are we okay? Faithful le kua young folks. Amen. O le kua, e amaka mai le kua from within. So sa ni kala sa tia ni tai. Sa ni me fai. Le kua, be faithful in God with your thoughts. Ko se le sa nga pa yang fo fo. Esa. Le kua fo fo. Ese son kalo ki no ko. Ma ni fa. A fa marcala le. Pai, ilo son fane na. Ikino popo fa pelo fa pakati. That's your house. Amen. Ke pole kere lo fa. Ile o lau ka vale son fa. Ono kingo lo fa. Me ngai ma pa ide ko tanga take care your body and within your body. Na sau dia ngang pa ye go fu pong iso mai o lo wa o lo chino ole. Man le ngang pa. Me ngale ka wa me ka wa communion. E lua upu sa wai communication maliuni da kanga papai upu. Amen. Baile upu communication and union. Kusot kala le kua. La communicate mai le ko I want to have union with you. Mai le ko vel me ke alu ke fi murmuri ko ke la ke fi ngo fo kongu ye ke oi. Le fo ma ngi fa. Sa o ni kala fa ya oi kai. Amen. Because I say and she starts from within. Pialeli ni kaya. Me fo nga le ka kala kusia Roma. Roma mo fa ipo lusu man kasi fa mo ka fa mo. Awa foi nei loe la tau le atua. Ma ka ko fa palangi. Awa le vivi ima fa aftai atu ia te ia tusa le atua. Ai pe tai u fa vale ina ila tau lo la tau tau masa salonga. Ua fa pole o ringia fo yo la tau loto valea. Mo mai. Roma mo fa ipo lusu man tas. Pe me sa wod vi. Sa mo ko. Amen. Sao being nga may kongui. Therefore, I'm very blessed with the being at this morning. Because ape pese la fa ini sa mo loko. Pese do mo de po. Eko pese vole ya pa le ina. Ke no pese. E no ko. O ke chimba kaya. O ko no ko ki au diwa lo lo. Ke da pa le kal pese nga ia. Pa le ina mama mana le pa ia o pa ia. No papel. Ya ko mo ayo au ti ko vi no la ke le ko vi si ngo ko nga wa fa nga ke ni. Ke le lo mo wa ngi ko kupe ai amen. Paroa. Ora pese nga ke pese le lo ko ru. Vai deng fo
Wala nga kilo. Alo, pisa nga ke chimot ka. Sa nga yo yelo kingo ke yang ko fingal wi. Nang ari ufo do ke sira fa. Amen. Ya wal fo la pe fer ko ka stiflo. Ya lo ko se me ke usia. Apa de mama mama. What the fuck? But be faithful in your faith. Be faithful in your thoughts. Marikana le Afioga le tua. Awa foi wala tau le lo o le tua. Ma wale fa aftai ko wale vivi. Ya tu ya te ye tusa ma le tua ai wa fa wale ina o la to. Vai yo. Ma fai. O ma le ka ko lo so ko lo le madu le tua ni pa. Vai yo ko ngol mon so te me la ko ko le langor ka. Ma a fale kongu le olanga kanga e a maka mai ale meka ole idea le weki kilo mangi fa pe pastor le nga meka ole idea mai oi e a maka ile thought to se fa so songa so se me kupu kongo loko kanga e a maka mai ile idea kupu kongo loko moment ngi kaya. Everything starts from within. Pai folan kana le afo. Nesa kongo Iakopo mo fai posumar ko ka fai posumar o. A fa so soina se tasi. A wole fa pe o fa so soina o mai le tua. A wa ele ma fai on fa so soina le tua. Le ma fai. I mele anga. Ele fa so po o ia i se tasi. A o tai tasi fa so soina. Pe a to sina ma mai leia o ia. Yo na lava tu na nau. Pe a to le tu na nau. Ona fa nau mai leo le sala. A matua le sala. Ona fa nau mai leo le oti. O u so pe le. Au ane i se o tou. Fe mesa wele sala. How does it start? E a maka mai kongi fea. A maka mai kongo loko hanga. E a maka pe ai vai. E a maka pe ai kango yai. E a maka pe ai mafofau yai. Ai ke lo ele kua. O le kua e a maka mai mai kongo le kongo fai kalkula e ona kongo mai. Ah. Tusi e tolu Ioane. Kasi alom ka po do mai le au pele. Ia e manuia I mea uma. Ma ia e malolo fa pei ona manuia o lo ngaka. Amen. Pamarikana le kua. Pako ama fai anga malolo o malo kingo akua. E a manuia lo ngaka. Ke lo a manuia ngai lo ngaka. Fa pena fa la kala fe mako ECCLESIA. Le fa lo ngo men mako ECCLESIA yo dungal media. Kelo e sa kaya o nga makwa pao ala mafkanga ba kuwa la ngofo po le ko ke sa wakal ngoma o kasi mangwi o bolang ya ke ay sa ngi la makwa ifa la be lo wol ngai ku nga wo le lang ke sa fa pela ki power mele lo mafo ko fa pia si ma lo fa le ki nga kali ay me wa kala ye fa ye I say because or mangwi o le ko you have to watch your thoughts. Because ale le yung thoughts. E kesa we makbale manguya ka makbale malulu akang yeki. Mo manibing ngalo kana fakya ni ka. Pero kala ni special. Wak ko masyong ko ruang. Bisa masyong ko ruang. Bisa kwala wala. Fakya ki oy. Me ko ko fe fan ni peno. Yan lo mo lo peno. Yan ay me fo mo ni yo fi suwa ngo oy. Bisa kwa laka kuat falsafa baru kala kikir las ko kira lawo may solo lo makasi ko wa maka nga akala nga laka ko ko sa mamum may ngala kwala yere ku du ngala laung ay kikir makwai karong ko ale laung ale lofa amen idi chai chango fiele lofa ili fati ngale lofa ale makwa I ka fa kuwa mo mo le ngalo ka le fa kia e nga ka ke lo e ka ngo ke le ko lo fa kuwa amen ia lo mai do fe lo mai malo lo maka ko ia luanga ma malo lo mo foi ma ko wanga amen ai le uma kyang solo oi
Koe alu wharkua whai whea. Koe cancel o wharkua. Ia o riske mi kau kalo loka whape. O me e waka unga cancel vai. Ngā rea e wako look. Amen. So watch your thoughts. Langa ke lo ele kua manga miu. Kala le kua inga ua kofia. Ia ka vika e maku. O mai ai sia wari iwa marikala kukua samu. Marikala a kukua ma o whangaua. Ese mai. Pei goa ala kamale resa. Kala. Itu ala kamare. Me da fa kala le fu. Dia. Tau ni sia kama. Tau mo lo. Tau mo lo soldier, mo osu ka. Tau ni sia kama ngalu de chim sau Pai do mi sia ku ai pin ma. La mai fa pe. Le ku ale ai. Sau kama ka le mama. Mai le kuala kama kongu wanga. Amen. Kama kongu wanga. Amo bale vinga lo kale fa piao. Ele va ai le ku fa. Eva ai le ku kongu lo. Your thoughts. Nang le fa mer kala kuspa ia. Ele o me la ku kongu. A me sau fia. Sau mai fa ko le ngai ka. Se ke loar ka kai ngau fa ko aka kala mai. E ke lei loa se mea. I longa o langa. A sau loa pe meke. Basta. Ma ka ua. Awe ke ka ua voices. Ki ngalo loko yang. Ya pati. Ingo ya pati. Ke loa ngai loa ye pe fio. Le hanga lo loko. O e sa fa perfect o ke fa winga a maka ku so nga o yo fa ka ke lo ko le. Amen. Me ngai watch. No. Ngai lo ko ka nga ka pe ka kala ma. O lo ka ma fo le so fa li me so fa me. Ka mai. Fo le la ka ke lo ala o ke ai o yang nga winga manga me umanga. Ai asa ke no ka no. Sa fa fo ma ko fo ngoi. Kala ngua mai anga ia. Umai fort kala. Ele ai mase kala i whaifape ia. Ia lea tua i lona anga. Whamu lona anga. Ngoi mō mai. So lea kua, he look at your heart. Liu kakangai o kawhawhai ei. Be faithful in your thoughts. Are we okay this morning? Church, are we okay? Are we okay this morning? Bye. Be faithful in your words. Amen. Pai tau matato whai launga i rima whai pu mua tau whai puefi. Whai launga i rima whai pu mua tau whai puefi. Wa whai rei mua pia whamaria kui lau sunga. Ia e whai tete i au vai. Ia e aru le whale o le atua. Ia e whale talata atu fo i e whale ngolongo. Ia, alpea. Ai aua le whale talata atu e vato le taulanga i e valelea. Awala tau te lei loa. Wala tau whaia le meleanga. Aua le wha vavelo wutu. Aua fo i le wha taalise lo loto e whai atu waise upu. I luma o le atua. Awa oi le langi le atua. Aua e le lalolangi. O le mea lea, ia e titi ai au upu. Awa o le tele o mea e whai e tupu mai ai o miti. O le tele fo i o upu. E loa ai le leo le vale. Pe a tau tō i se tau tonga i le atua. Awa e te whaatuai o na avatua. Awa e le fia lava. Awa e le fia lava o ia. I e ua vale lea. Ina e whaia le mea ue e tau tō ai. E sili ona le lei o le tau tō. Ona le lei o le tau tō. I lou tau tō a e le avatua. Amen. Kena lau kala whaila o roku wane fo kikira mai nunga mire. Pai ei. A sau lau whale. A uma longa whailau whe au. La vale i ngā. A wot koe wha umi mialanga e. E ole umi o kakalgoa. Ke ia walo wai e mui muia mai fuaris kanga. A uma longa whaiau whe au. Uma loa e whako wha me mai koe halu loi whare. Ko angale mai koe halu i whafo mal mako whare. Wai mō mane winga lau kala whaia. Me ngā le whai mai e. Iai kiki au kala e whai. A lako se whe au. Halu waka u sawa whe au. A uma longa whaile whe au. Remove yourself from the high risk situation. Please remove yourself. Ai sea, ore umi o longo foi. Ke ia wa ai ia kwa manga ia fas po masi marai.
ke fa pe ke fiwa ko ali o le fa la vai ngara ele ai spo masi mai ma mai binga male binga la kala me for nga e halu i le kua i kiki au kala e fai le kua ma ia e mo ki ngole a fa sa ko ko ngai le kua e make sure I can fai ele olo ko pole le kele fo a kwa mai God I'm gonna do it Lord le tu fa mangalo mai a kai au ko e sau fo ia fa au ko fa mai ia pastor but do the same thing again e mo mele winga lo kala fa ia watch out for your words ai alu foi no mole ku fa mai o le ku e pa ia le ku me nga le fa mai kala te salong ia pa ia o ko wa ya wa o pa ia everything e ke alu no mole ku everything has to be holy before the Lord me fa nga ai lo kingo le fa mai ku si Roma mai a give your bodies unto me ku inga ko ka ko kingo ole ka ulanga yola pa ia e marie me nga lo fa ko ia che se malu pelo Ako au Leauma, di ka kayo ka fai selo o le. Waku lo kingo le, so watch your words. Me uma lo kingo include ai malo fonga. Amen. Pero kala fo ko fa lo ngoi fo ya le si misio ngale ngalu le si ku. Takwa ila le ngai kau kala pe kau kala ka. Kau mafa se ku lo liong. Aku uang ada ni. Menurut kala le, menurut aku lo kemalo le ranger pun kan aku cale. Kau mafa lo semua sole le me ngakoi ku en ku pos mission ngari. Fa me ngari ngu tuai fa pa yeng. Me uma, ele pa ia uma si me. Mai mo mai. Pia mawangi di nga fa pe ngai kongo ngi sila Amen. Watch your words. Be faithful with your thoughts. Be faithful with your words. Me o vaki integrity. O le mea ke kau kala I diskanka. List 2. Slow. But e ke alu ai fai. Api dia ko pasta ya. Ito no fa benga. Ia pasta. Ia mai ase fai media. Ma e alu ai fai. Ai le umangai video ko ngai masinga le si masinga ba kwa kingal ba fa wol fa au ya. Amen. Your words. Eu fui le kua. Kau lia foi le kua. Nang al menga I loa I le kua lo roko pe kau kala I lo mo le kua. Ala foi ma le fionga le kua, foi mai o upu ma la vai ki kau kala I. Tam singo ngai ka kau le ola fa ba. Sa ele kala fa ku. Lo mo le kua. Every single word. Ya me la el fica el me le fa pe. Ingo ko inga le io pasti lang lo ko magkuha lang alin ka urong ko yo. Pawanga ring ko ka maka. O yana le la aku I le sangai pat. Nga o ano ke magkuha ko le magkuha mango ya. Ko yes ko ingo pari lang alin ka ya le inga ki wo ko fa le ko musko ingo pari. Ya. Yo. Ai fa ko voi la kala ya. Amen. Ua kele be faithful with your words. Nang fam singo nge kulu mo le ku me uma ngai kau kala. Pamais ka ya ako ngua ai le ba yo. Kele lo ka ya. Nge ye ke go fo ma ku ya mu yo diskan. Ngua e ko ke kilometre ku ale ke ka ke felo kele kala ya lu fa kan ai ke ka me ngua ka o fia kan go dim mai ya ni o mai ke. Me uma fa pengai fam singo o le ku. Ai sia nang kasihan me ngamri wo Yesu rungo sa ko lo le. Pa mangalo ka ko wangsa. Even unto death before fai aku kala ka ngaka ka so a Yesu kau. Ai mo inga Yesu au. Ta ka kau wa ye ke ang fa pe le Yesu pa fa pe. Au ku ya. Wok. Yumba. Não nga fa nga. Pabula mai ka fa fe yumba le. Ara nga fa be se manga pe se be ka wo wiseta. Usia na mo la. Yokim. Amo mane winga lo kole fakia. Menga nga maliu Yesu la o ki Yesu wa Yesu kafe mo le poko. Sau pa pe nga kafe ke ofo fo ya wi. Wa.
anga fa pe o the man o Jesus anga fa mai Yesu fa manga lo tu ya te la tu le no se me o fa o alo fa ka Jesus you're the man you are the man Jesus if it was this man Jesus or if I have that power no man okay sa alo ka le fe mai mo le ngolo kala na me nga ringa ma liu Yesu e kava upu his words right from the start to the end na mari pa mai tau wai fa fo mai no fo mai fa manga ye le wai fo mai ni ka ya and you are the man liu ris ka fa you are the man you are my lady yeah vai ko di liu mai ko fa you are my number one brother in Christ mai le ngolo kala aki kilo mai fo na le ko ke me le ko sek Fiololo. Mga mial fa mawalalo. May mabalibing ngolo kala ni fekya en ikaya. Penga nga respond may kako. Be faithful in your words. Are we okay this morning? Are we okay? Are you okay to listen to the word of God this morning? What is kaya sa? Magayat sa. Asa ko nila kala mo ba? Kusa rito kala mo may ya kuah punya upung apa yo kilo ko kisi ala sawa akamaya ay ya masih loko fa bangalo man mo malawing ngalo kala fa pia isa sa kungot ko siya kusa sala mole di masudi pa olong nguku wa se suwa wa to ai mole ilona lo to le tawa e sili le mamulu ona le fo le malulu ona upur swa pelu wa se ia la bai mo mele ngalo kala pres kan ka sa kan go make to le anga kingo mai fo nga pelu wo ki fo nge yu mo mele ngalo kala mo sala mo mai ya o so le ki fa ya ka te pelu la mo le mo ko in pelu mo mo nang ai fain ka ase mai ko iki o to pela be no pa na mo le mo ka ka ikani asta vi ancho te tu ata pa sorry o te fa ya lo pala ya ta we pa pa si pe la pa ko ande ne ma apa mo ala sa la pa Life and death is in the power of the tongue. Sorry lang ay we halu wal pa. Yo fai nga ngi mo me au ku like ya, ikikuku pa. Amen. Life and death is in the power of the tongue. Mo me living all kala. Oi ke very blessing this kan ka oi foi ke very curse this kan. Ba yo mamanga upulang o kan ka fa ola ni. Poi mo me living all kala ya. Inga wo fai ele ko le langi ban lang. May sa so nga gumi mapodi. Ay fa mai la sa the Holy Spirit hover over the earth. Sa ele kala fa yakwasi. Hover over the earth. Helicopter. Ala la fakat kali lang pa isi kau kala le ku u. Ila ko malor kala le ku ya mana malamba. Tau wa manang pa ya. Bang! Umakako. Hello, ilis kayo. Ala fakat kali lang pa isi kau kala le ku. Ay mo malibing ngalo kala fek ya. Ala tututut ngal fa lo manang pa ya kau kala lang manang pa ya. Isse ka kanu ki. Amen. Se ka kanu ki. Se yo ko saw ya pa mo wali o sa ngal la. E mo malibing ngalo kala fek ya. E kemi ke kau kala le upo le ku.
E ei fo male ola i distang. So be faithful in your words. Le winga lo kala be faithful, le ngaka kaukala. Ai paia me ngaka kaukala. Amen. The Church of God needs faithful men. Are we okay? Yele li ngi kaya. Be faithful in your motives and your action. Amen. Every action has a motive. Every action has result. Every motive has an outcome. So may I find? Ya le motive ya fa. Ya o mako e se pima so e ngi me. O se pie le ya ngangu ya so nga ya mako. Yo me ngi kemi le ya wa ko ngai fa penga ya wa mako maya motive. Motive, le ko motive ye ro ko actions I make sure ye fa mangia le ko me ngai fa ko motive behind everything you do. Ai fa ya mo le ko fa mangia le ko ye. Amen. Pia le ya o kere lo po wala ba yere la ngo so. Are we okay to carry on? Uma ke fa ye le ko. E makua e faia man mo ke lo me nga faia le kua nga faia le kua so se mea ia ki oi yo fa ngu le Israel e ala nga faia le kua so se mea mo Israel o ngo swafa pai kau mena ka ko ECCLESIASTES nga fa mo le ko ngo fa po ka si fa tal fa po ko ngo le o se ka pa me le mo ka ko ECCLESIASTES ko ngo ECCLESIASTES tolu ono fa po lo tasi lo tolu ai petai na o walofa o no lo wingo Paia o le na tau valeina le ainga o Israelu inu ese na la tau wo i ai o le melea i e fai atu le ainga o Israelu ua whaapea ona fetalai mai o le li le atua o te le fai le mea ono o tou le ainga o Israelu a o lo wingo Paia o le o tou tau valeina inu ese ua o tou wo i ai o te whaapaia ina lo wingoa mamalu ua tau valeina inu ese o le ua tau waleina lava e o tou i to tonu ia te ila tou. E loa ai fo inu ese o au lava o le li. O lo fetalai mai ai le li le atua. Le a tau pa iaina o au ia te o tou i o tou lava luma. Ko lo mali ngola ukala. Ki lo motive nga fai le koso se memo oi. Ke mi ki fa ola ngai. Because of its name. Amen. Me ngala e o ko melikala ka vika e lava nga usavali bango le ko le ko se mai oi. La kuala ko kiki apalo ka bale me le ko la bia nanga because it's not my name me for nga ka ko wo lungo le la fa ba fo me fe me ile le ngo le swa fo yesu e lungo ka ko mau amen wherever you go the devil can see Jesus name on your forehead me for nga e fa yese me you always do it for the Lord ke le fa ye ka ngaka ai sia la nga ile se me fa le nga lo ko ki nga mo le ko ke lo ai faia o ngore kupe mo ngi me ale kupe ko yaru kupe ngi ai faia o ngore ku pa mangui ale ku ye masang yang afisidi ya kan kal mak pa finga lunga ke ko mai e le value le fo ino pa nang tanga ka nang tanga ka okay mai ola na se upu fa mo ya lu nga me on fa nang tanga ka ke wa ola ko ku so ai ka ko ma ko ole upu ai Ole upu ai ngal fasamo. I am just one of many. Amen. When I come with my family and my extended family. Ole meo ke faia e a fia o mai lo wai. Sa ala kala le fek piki. Ia wai ki e fasio kan kalo so. O se ai. Ia le ai no sini fo e ki no fo lo nga inga ia fa pe nga asa vos ka lo ko le anga pe ka kala me lo ko le anga me ia musa fa pe nga fo yo ba ko amen o so le motivo lo lengo ba ko ngi ki o kala ya mai ai sila le ko ile motivo lo asa o le motivo e manguia o me ke fai if your motive is right we are there for you. Kelo, Pekule Koya Apulamoyan. Kelo Apulamu. He was a wealthy man.
Kele anga mea. He was a craftsman. Kele anga mea. A whakulo le kua. Kula lunga the motive of his heart was he obeyed God. Amen. Motive of your heart. Me whananga ringa sa wa Yesu. Lai pisi solo ale. Au kusi upu mana au kusi ubara. Afioga vale. Fo ia merkala Yesu vai oko. Golden rule. Mua ia ea. Alo whaaku i lea kua. Malo loko a koa. Malo wanganga a koa. Malo malosi a koa. Mai alo whaina ia le loko a. Ia pei lava o ia kia. Me umai ke whaia i lumo alwhi ngalo lea kua. Always need to be moved by love. Because why? So marikala lea kua 3, John 3:16 for me. For God so loved the world. Masang no whakul whaila o kalesia. Le whanong suko ua le whukikino mo nunga. Ale ilo siya lo whakungo kongo pepo e kalesia. Ka pungi kako e kalesia. Kako ue whikako mamangam kako ue su e kako kuping kako mai kongo ngiusila. Wano le wingalo ka le whakia. Kako wu. Langa ya. Langa o lea kua e lofa. Ale ko iei lo lea lofa kongo. E alu noa wale siya lofa kongo ama kalonga e mai keika. Koe fo i kongo le mamalu o lea kua. E se koe whaaingu mai oe lea kua. Ke no e kongo ko e kalesia. When you walk into worship, all you need to do is just relax. And I feel like that this morning. Amen. Because you guys soak me with the grace of God. Amen. So all motive. Be faithful in your money matters. Amen. Ko e kalangwa ele o ke yala unga uma. Ke yamia uma. E choklo de man. Mai lo kala se mela nga e se mela like o kalangwa. Ai. Because it talks in the word of God. If there's anything e kalangwa ile kua, it talks about money. Amen. Devo mangiang ka ko kalangwa mo mo Peteru le ko ka ko nge ke for all gifts from God to make you serve by their poor faithful. Money is a gift to a back with their poor. Are you okay with that part of love? They know all the standard of value one in Lowland, but the people know they will come up here to put la ka fu ya ki ma ka le ka we ke no ele de ba ai la langi ka la standard of value the kilo is with how much money you have esa sau ya ke sau ya se ki ale limas fuka la sau ya pati million pero kala ka le la mo lo fula pati ya se ki la ya la million ka la no winga la o pati ta ula million a se pi. Yes, I mean, $50. So that's the standard of them. When we living all over Yahweh, the cow of another two pesos can. If you see it long, what does a person own? I have a serious issue. How does a person use it? The world is concerned about getting money. But God is concerned about giving money. Nang oleh hat oleh kuah, oleh hati. The world is all about me. Sa or kala boleh bisa boleh boleh enggak? Wah, ya wah, kau itu milo wisu peyo ni. Apa dia dah? Wah, mau boleh ngalo kala fakia. Wah, kau itu na verse silo. It's all about giving. Mai ele kua longa kali e pokas. Akal ngo fo le kua kupe. Pemerkala diskan ka ilang ade i kongon senga kuai fek bai. Old Testament and New Testament. Ele fenga ka ngo kupu ese mo menga. Langa le Old Testament. E o fa kasia mal New Testament. Pape feng fa ngo fie se pa makala fa ngo se fa sam kalanga fa ngo fie bai. Pemerkala le kua le makanga nga uanga salat ka. Marikala le kua le fing. Me eu ia ngo le fie ye ke. Kwa le nga kiri oi.
ui a de fu de ma fu nga sala fu se ko nga la ko ye ai ye le e fa ku nga o fa sala nga de ki nga kai me ki fa nga wa you really nga ko mai a se kamar finge de nga ki ku mo mo nga lo no esa lela anga le ai la le fe nga fu ele ma fa e fa o la nga ele fa yo nga break le nga sala ma le promise le ku nga ma le ma kala ku se mala yo o to mai me uma ya e se fu wa ya a o to me ma tau mai lo kala le ku o ke ka kala le fai ko pa fa mala mo ya vai le fe me se vai ngala fa mala mai fe me vai ngala fai ko ei me so le se fa mala mo fai ko an me ma le kala le ku e ka ngore ku e ka kala fai ko ha mai le ku fa mo yang ai fa fo lang i sa ko sa lo kala fe ke o ni ka it's a promise with a blessing ya wa ke ola ai uli ka o ka fa fe so ye ke ai uli le ku so le ni ye me fa ye nga ke le o fa ye a fai foi lo ko ruai le fa mau su le fai a wangi e ko e fai le nga mi o le du mo le ku amen faithfully le ku ya me le si me be faithfully kind of times of persecution mat kala yesu am uya e sa wa nga o le mi fong a waya o la to le ma lo lang kai me sa wai o ko le ma lo le ku ma ko fo yo fa ka nga le ku always be faithful to God. Ele pese foi ele pese foi papel. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ile 1800. Inga wosol fa lo la inga le ekalesia. Ngal wali si mission ngale lunga North India. Palang al waku mo kuso wa li Leauma kwali si vai ka inkia. Ai ko pau wa nga le inkia. Ele fiu ye mission ngale yo ye ne liu de ko olo ye mission ngale malong ko lua malong akari went there and they tried to preach the gospel wa saulo ma le chief o inkia takale pule o yo le kupu lu no la mele o fai kongi tawi ka la ima o le kupu ele ko yesus kupu. Amen. He was jealous because his kingship was challenged by the message of Jesus Christ. Mo mele winga lo kale fekia. Malor kala kupu dia. Au mai mission ngale le manong ko do manong akari yo. Takulo ilu. Ngo folo ilu mor kupu lu mor go fari kupu fe ko kala kupu de mission ngale. Vaku ye ki early chance there. Fight Paul mo ke mga iki deny Jesus right now. Mereka lah ada mission ada kuku ada mission ada. Mai ai letinai. La fasioki ia lo ko dua. Ulo mala kipi lo ko dua. Ala ku akan ka fa osala ko dua iku lo ko dua mo ngafin. Pemalor kala ada ku. Lale la ku fa kali ku pemalor kala kan kali. I have decided. Pemalor kala no turning back. Sorry kipi lo ko dua. Kilo ko ya lo ngakari. Akala ku o lo wakari le wo kilo ko po. Merkala le ko usu pesa malo me I have decided to follow Jesus. Kilo lo ko do malo kala ko ya la o. Lale me ke mga o ke ola te ke mga o ke. Malo kala le pesa nga mai. Though no one joins me, still I will follow.
Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back. Keep you no matter what. Ole mission. Ola officially ki ori kaya. When persecution come into your life, when death come into your life, when pains and trials and tribulation shout kongon ngat wenga le tua. Pa makai mafai o e faia ile figu. Though no one joins me, I will still follow. E mafai o e faia kui le kua. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ia le tua ni tai. Pati mo isi. Tato tula iman ni tai. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah. Wala ko ka pa pipisen ni tai. Tato tula iman ni tai. Hallelujah. We fa fonga le upole tu ni tai. Na tu fo ele tu uale la vanole alu e normale. Tu ina tu ya tato. Ole la ungal tai au ne ole fa maun. Ai o te na tu e tau tu atu pele a vanoa. Mo ila to se tangata na tele Italia Yesu e fai mari ma fa ola no nola. Anybody who has not received Jesus as your personal Savior. Anga ole amatanga na ole le la sanga ya tatou i le ola e whaavavau. Ia male winga o le tatou maftanga male atua. Pe awa pe yeise sina tele Italia Yesu e whai maali ma whaole lo nola. Me le mo ini o tatou mata whaafengo fie mo i la tou o e le i whaia le whai unga le na. Awau te tau tino o le whai unga le na, o le amatanga le na, o le laasanga tātou, le maftanga ma le atua. So every eye close. Hallelujah, Jesus. Whai Jesus o le tātou maftanga, e tele Italia Yesu, o tele o whai ato le lotu. Ko se le whaolaina se si se ingo se lotu. Po se whai au, se ECCLESIA. O le whaola tanga o le tangata ua ia talia Yesu e whai mali I ma whaola I lona o langa. And if you are that person, te le I whaia sau whai unga I te talia Yesu. Now si I whaolo lima. Lift up your hands. If you have not received Jesus as your personal Savior. Hallelujah, Jesus. Fai ua whaolei na umatatou. O le launga lal te ao ne o lo wha maoni. Your faithfulness. Wha maoni mea malawa e whaia. There were so many messages. There were so many revelations. O wha longa ia ui al tai ao nei. Me le si o lima I le atua nei tai ao. Na foi lai te iloa. I will never judge anybody by faithfulness because ye umame tau te le wha maoni ai. Anai te iloa, le mea nai te le wha maoni ai, o ele atua. See, even worship when Bali called the young people. We were made to worship God. We were called to worship Him. And by doing it, by worshiping God, it is the expression of your faithfulness to God. Money, your time, the reading of the Word of God, to your wife, to your children, to yourself.
Po le ala wala le mea na e te iloa e te leo wha maoni ai. I will never judge you and nobody can judge nobody. But you should dig into your hearts and acknowledge that one thing that you're not faithful to God with. I mean, let's see, why don't you voice it to God? Why don't you tell God? If it's money, say, Lord, please forgive me for my unfaithfulness to you in money. If it's time with the Lord, why don't you say, Lord, I have stolen all my time that I was supposed to spend with you. If it's your unfaithfulness to God in what you promise Him that you will give Him, why don't you say, Lord, I'm sorry, I promised that I did not give. Your word tells me that I need to give you what I vow to give you. Tanga le oe wha leo I le atua wa I le mawhai o na tato wo e au noa ma le tato respond I le whi au le tai au le nei. So my response is to say, Lord, I am so sorry for the things that I have been unfaithful to you with. Hallelujah, Jesus. But I know that the Lord is demanding us to respond by saying, I will go back and make sure that I'll be faithful to you. Why why te leo wha maoni I lo loto I le wā malisi tangata I te tonu o le ECCLESIA. Why don't you just release that? Why don't you just say, Lord, I'm sorry. If you had talked behind somebody nasty, why don't you say, Lord, I'm sorry. Today I will stop it. Fai fo au commit me the tonu le ECCLESIA ma le mea na wala au I tātou le atua e te leo wha maoni. Why don't you say, Lord, I'm sorry. Fai o se toi ina se fai fi au se te akono le alava le tō finga na watu le atua a te leo e wha maoni. Why don't you say, Lord, I'm sorry. Anga o le whi au le tai au le nei o le wha maoni o tangata. Hallelujah, Jesus. I thank you, Father. I bless you, Jesus. I surrender. Hallelujah, Jesus. Lord, I surrender. Surrender to you. I am surrounded by peace. Thank you, Jesus. Realizing you're all that I need. I come to you, Holy God. Yes, Father. Placing my shame at the foot of your cross. I don't want to be the same. But Lord, I'm crying out your name. I surrender. I surrender. Say, Lord, I surrender. And let's sing this song. Hallelujah. All that you see, the good and the bad, I lay at your feet. I surrender. I surrender.
Hallelujah, Jesus. Father, we surrender our hearts, our lives to you. Mato fa longo mal totoa ilau feta lai maile nei tae ao ilau Afioga. Lord, I thank you for speaking continuously to us. Thank you for bringing your servant to speak to us today. For I know, Father God, that this is what you want us to hear. The message of being faithful to you in every areas of our lives. I want you to lift up your hands to the Lord and say, Lord, I'm so sorry for all the times that I have been unfaithful to you. But today I made a commitment and a renewal of our covenant, Father God, that I would do everything in my strength to stay faithful to you. Your call for our lives, Lord. Lau wala au fo ia I mātou I mea uma e te whinanga loai. A me se au tātou o langa te totas. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. I surrender. I surrender. Father, I bless you, Lord. I thank you for speaking to us this morning. Thank you for Pastor Tini and Shani, and thank you for the ministry this morning. May your name be glorified. Thank you, dear Holy Spirit. I bless you, Lord. I thank you, Jesus. May all the glory and honor belongs to you, Father. We thank you, Jesus, and God's people will shout.